na me lead red team. Red team. So they host. Dwaso Nsem. Okay. They say yemi enu mo ma news dey na mo ma Dwaso t-shirt. Mo Dwaso mpamjo. Me set down. Red. Top, top orange. Yes. Me bo baby abi. Okay. Me potin me bo down. Red green. Yes. Because so like a political team ni ho. Me mani abre pass akala party na. Yeah, dan dey obese wrembo no. Munche me. Adwa daily guide. Pasha say. Adan dey abra boku abedress it say rainbow no. 7 colors. No. Ampaye beja. Adan ma wa yon we nipa 5. Abusua mo ye 5. Family of 5. 20 Ghana. 20 pe. For. At least when dey the best say wa prapra ho 90 na. Ye tia 20 Ghana no. Eye for. Yes. It's me patro. Nipa numu dey 20 Ghana. 20 Ghana. It's a for Ghana go. It's a Lego Botanical Gardens. 30. Ye last day. When him say surprise artist bia. Oba. Yeah. Yemodi there be. Hey, there be. What did papa? Your dear friend Amodin wo. There. Oh, I kwa ye modin super so be body with radio so. Nti wo na kasa fa Amodin ma me hu ade koro. Yam ko daily guide. Si je woni ma Amodin. Ade enchen. Ene wa ntena bre wa nchen. Me nimpa. Dey. So si wo wadi kan kasa de na Amodin. So be be ka wa hesa wo be bo a. Daily guide obokra tedie na hwe nim hanom wa. Ghana mampanyi na Akufo Addo na afa mpanimfo bi Ghana Bad Association no ene wo mu edi mu ntintima. On say no ada Cape Coast na nya agro kra. Ghana mampanyi ene Adwo atwen. Si je hwe Facebook o. Bibia ni ho. Na wo ade a. Bibia ni ho. Any forward no. Ade na ho. Bibia na forward Facebook. no oh. Bibia na party picture na da ho. Bibia na ho. Me de me ha de bibia na ha. Any forward na. Bibia na ha. Aywa. Ade e ba your phone so na enko no ne. Debi bibia na ha. Adwa ye wadwuma na bi. Okay na wa chom so mo he Facebook. Kala party. Ani na da ha. Ye gina mu denden. Si je o feelings won ka. Oh. Emi no. Another macha black. So no say color sin you obebo bi pink, orange, blue, green. Nice. Enti mame ko daily guide bu na me wo. Kwata fe to so me ensa ase header ha. Enti annual adjumadi sonko ye course we 23rd Ghana Bar Association annual conference. Ye course e wo Cape Coast na Ghana mampanyi kasa. Tena annual da mampanyi dada ya wono ya Franketuni. Ejina ndisi amanyoko ni di mu kan se opanyini wo piapia mpanimfo. Ese eye atemu adwuma ni se be ya se run off bi ba na sa abatu achi man so twen ba ebekwa ama wo mo no panyi se Ghana mampanyi si dabi mampanyi dada ni tumi se nsem etesa wo kasa se e ba se ho nsem kura ye nkanwie ntu do onfa no nkotwere banyansa IGP storm parliament over leaked tape asemu ye di ho nkoma free set tape ne ba ye ekopem se aposifuo bi ene mpanimfo mu din piepie mu bugri na abu mu nyina ekwa akopia bidwekwa o mate no anim na mpanimfo akasa no mo chese Dr. George Akufo Dampare omo hwe ni mu so betima akopie ye marche bedwamekuo na wo mo atehwe tape ye ba ho asem no na enne bre ye September 12 ene opanyini wo mo hwe ni mu se obetumi akopie mu na ye hwe se be kosa na se nkosa ye ni ebedi nyina achi na voter registration so mu nsem sadi abato commission ye se wobie mato wa wanya mfinsia du nwotwe omo district officers nyina bo wura hono mu a onba mu akwanya na waturo wudin wanya abato krata ne bi na wudin akwa abato krata so no frase na emu nsem e wo ha NLA launches afternoon draw okay eti weni nsem ahodo bi a daily guide do bokrata no e dia ba ene de ene na me de e call daily graphic da bokrata yimu na ye share hanso a amani boni nyina no IGP mfoni da ha waje ne che ni nyina no ene se in camera se de oboso ma wo no ene na wo kwakosia committee no na ensem bi o maka allegations bi abeto monte so no wakwakoyi hu ano na isi so ese registration na se ne ntime srewo bomodin na se obekọ nse ye manyoko be ye numbi e di isi akwakogina court na say o isi guso etwen ese Supreme Court be kwa setena na se tabo na political parties no hwe so mo de beto process no so de be adwuma enra joan na ye hwe nim se bete ho asem ase ye hwe dat bibia fronti na no dwumadie no ekoso nti ya na wabomodin akona so no wakọ akotwere wudin na mampani Akufo Addo foni eda ha asema woka ene se wo mo hwe a wode ato attorney general anim CJ esa attorney general hwe se omo be develop bibia ye friend the Conduct of Public Officers Act
na sa act we no adwuma eba be yenie eba beboa so bia obenya kwanya na obenya appoint obenya abandwuma na so obenya appointment bia wo so man no kwanya wo sa ofa so toto nioma wo sikanya wo japade nya wo nwuma wo ansa krampo da ba ya abandwuma no ene so ba mu wie de wo ba benya ka ho de na wo da ba bi ansa na wo ba na sa wo bedru ye wie no de wonya ka ho nyina no ebehwe ho asamaka ne nyina no ose wo mo de be address ebehwe se enipa bi ba ya abandwuma na se benya ban appointment pe wo be hu a na chese 360 wo ma da ne wo ho abaye sikafo se twom wo man pani chese sa eye actor mo de bebe no ebeye ho adwuma na abaye sa hwemu ni nyina ena eno achi so no ebeboa na aye sika hodo a eba aban ne honom na di aban edidi dwuma enwumakwa hodo enso so de omo de nyina no eno so ba baye nti no yenya sa eye conduct of public officers act no a wosusu ese betumi asakra ne mamu ama pepepeyo na dwumudie krompo mo hwa ase so mo betu ase no eno so tumi aye dwuma na medew agina ewo katafa etoso dumiensa de da ne Ghana Tertiary Education Commission omode eye freeze ato eye accreditation a womode ema new programs eso into universities ahodo no a womo programs a womo erane womo ntumi enkonko renew ye woma ebi course ebi wom kwade womo ye krompo ne ye ma approval ne ade ni nyina no womo chese womo afreeze sa unaccredited academic programs ni nyina into se eye suapon ben se eye technical ben se ye te sen program bi a wo rane a woni tumi sa oberane no omoche so ma frizi wontumi ntoa so enrane sa program no until say obetumi akoye renewal no na wonya tumi sa program no di ho dwuma wo school ni ma eyeye eno ene nsema daily graphic de bokrata no ediaba ene ebrada anopai the finder do bokrata nam de toa so na anim ha sei no Dr. Okobo animfonyi da ha nti ubie krata fan ye to so nan ya wo ha se National Health Insurance Authority NHIA no wo mo atua 244,000 Ghana cedis na wo mo atua de ama enwumaku ahodo ya wo mo eje eye National Health Insurance na se ka na da hono mo no wo mo kakra wo mo eyi na nyina no wo se childhood cancer cases 226 na sen kwada wo mo ewo kokoram yade ne bie no na National Health Insurance no etua sika no ama sese de wo de ehwe wonom na mampanyina semu amidika ewura mu se se de mampanyina da chese wo appoint mpanimfo mo mako atemu adwumani mu se be ya bibini a ombetutwa age do no emu nsem esa wa hanti mimrem agenda 111 to create over 20,000 direct jobs, another 25,000 jobs in the design and construction phase. That's agenda 111. Ayarasabia oha eni dubako ya ban yi mu mpanimfo si wo mu esie no eno mu bubu mu kyerese nwuma ede beba eno no wo mu mpode wo ho awura edan sie ni mu construction ne kra ne nipa 25,000 eno manya akwanya wo mu esi adan no ebi na ububu mu a Asante Mantem mu no makumakudu Volta region aya 9, Eastern region 8, Greater Accra region aya 7, Upper East region 7, Oti region aya 5, Upper West aya 5, Bono aya 5, Western North 5, Savannah 3, Bono East 2, and Afro North East 2. To say the munchichemu no, etieno masachi chemu zone 1 zone 2, sa na Afro hamunchemu no, baby a womu esie drose unya, aya the find that obokrata na, ubenya ni nyina mu enchire. Minerals Commission say, omni query, womu eni nkrata yes, afata say, womo epayabo na afi womo etu asase mu adodo de etini nyina mu nsem kwata fa to so dunom ewo ho Richard Nyama nimfonyi wa house am focused on recapturing Pandai seat for NPP na say Richard Nyama ono so na samu a worker the find the obokrata no edi emu nchemu aba ebino no me did anchor the anchor da bokrata na me de eto so amawo na Minerals Commission na ediato Western Regional Security Council no anim ese wo mo entu okobi minerals okobi mines en free galamsey site bia wo mo te hodom no wo mo ntu mo emfa en free hodom ni nyina so mo bonsu nso ano ene nsase ho ban wo importem hom na eno achi nso no ebo amane IGP ne kwa consultative committee no wo kwakopi omanim no the anchor ebo ho amane na
mining expert ba kon so say aban no sika wodi ehim $32.9 million wodi ehim se beye na oman yi eba no Atlantic Lithium no a wo mo ebetumi adi ho dwuma yie no wo se pa eyadepa ewo ye lithium project ewo Central Region no wo se na one day de obeka ka ho a ene se mpanyefo ekwakwada no as management no wo mo enya hweyie na sika no aban no edi hyem enam Minerals Income Investment Fund wo mo ejina aban na nam edi sika ekohyem no wo so mo hwese mo ebe kura sika no na omabo ban na investment na ekono emfasode abaso wisdom Adom gomasi na mining expert a wode safutu no ma management ni so omonye cautious pa wo manamuntu na wasinso afiwe ekoso no emu sema eba ye droso nkwada ewie mu achechefo a ebo nkwada wo mo adane wo mo senka meti ya mekotro bi mese o menua bi wo ho mo betumi atro ne yie dia mame na menua na ba no wabetro ne yate wo mo na wayek echese nsema apiepia ba no abroso wo mo chese more rot na asese no abeto dwa se afiwe mu wasina nkwada ne ekotro ye no na emunye na Kwame Alovi na omo chese wapa wayek na enya community senior school no wapa wo mo ho entoma ho amane nyina wo de ankwada obokrata mu a enchimo no wo hanmo de ema na the new crusading guide obokrata mame emfa entoa so wo mo echese omampani akufuado ni se bo de tudwa wo omampani dada mahama bana judgefo ensem bi oka wo se wo no wo twe MPP fo gum ni ade ebekwa kwa wi akire na chese akontabu wo se omuni abe wo mbebuo no na wo no ne party fo jom hihye mu no na so mo edi ma no no omampani akufuado aka ho asema chese wo bo to ogu ne da haseyi na occupy Ghana so na wo mo HSC presidency wo conduct of public officers bill no eno so no occupy Ghana ka ho asem stories ahodo no ada obokratan e dia boba isi ene MPP so na nipa bi ene yakwakwo bi de sobo ebo wo mo se wo mo pese Ghana fo bi mu tumi a okito mo mo de beto aba no wo mo eyidi fi honom eno so wo ha ti da new crusading guide obokratan nim emu ama ne kakra na mede ama na dwa so awie wo ho